svi dobrodošli u novi video. We are heroes tonight. Ok ljudi, u ovom videu ćemo igrati Kohi Click Test. Trebate tu probati postići veći rezultat. Da obično knjeza što je Kohi Click Test, ovdje imate 10 sekundi, a vidite koliko počkaju. Pa krenu. Realno ne znam gdje koliki rekord, ne 53, možda veliki 56. Ok, ajmo dalje. Brzo također knjige. Ovdje sad ima tastature na laptopu koji ćemo klik 54. I zadnji pokret. Brzo, ajde 56, koliko bi 53 put. Evo, jako brzo do 40 će biti dobro. 57. Dakle, We will fly above the